شفا 11 مها حزيرانه في مهياني جبر تقينا بطارية كتلفوني دما شحن كرني ده لكامبا باريكا لسليماني آگر بمالك کوچبره کش کوبانی کتبو در انجام شوات ده دایکا مالبات زلیخه خان 38 سالی 4 زاروکن و بگرانی بریندار بون شوتی بون گره و مالبات عمر 16 سالی 17 و مهه جبر شوات خویا گران کوچه داوی کر افکار ما پیشوا بختیار راپورت اکل سروی مالبات چه کر بو لسروی بویاره دزگاه خیرخوازی برزانی هاتا هوا روان آریکاری گهانده و مالباته بر پرسا دزگاه خیرخوازی بارزانی لسلیمانی سر و صالح جرودا را دبیجه او هول بدن که اندام و مالباته بشینن کانادا جم باویوان خو کارسات براسی زور نخوش بو دیارو کمپا املوی سنتری کی تایبت من هست سنتری جگر خن کچاله کان من لوی جبجه اکین که حالا کمان لرودا و بیس براسی راست خود جنابی سروکی دزگاه پیوندی پیو کردین چون خستخانه سردانی نخوشکانه من کرد والله ما روزك چون بداخل كان جاني لدى الزعبو كسكارة كيمان بيني لنسيك ولا قل دكتورة كان أو تنسيق من كدوس باسي بزور برز كان دكتور شخوانة كين كزوهاد بدم بابلين داوا كاري كمان أو يكبيز بي أجر الككيب كي تسر دزجاي ما بشان زيو كين استخومان مبلغك ما بارا بودانان بوي بتوانن أم بابلين برسو أشتاني خواني بيو برابرن كخزانة كهاتنو سر خوان سرداني خانو كأنا كين أو يبيز بي بو نوشن كرنوي خانو كانوا كلو بلكانيان أوان الشام بوكين لهولي أوشين بتوانين بزانين شون أمنالانا أجر بكري نازانين تايستا حسناكم أوليرو يعني أوبكم بلام بيوندي لقل باوكيان زياتر ببي بوي بتوانين نزيكان كينو ولا بيان كينو لا باوكيان ونزيكان